Komentera niguo amavuta yani oil na wigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire irangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule wewe. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Unieleza nini sitokijua mimi tena nimekoma. Unieleza nini sitokijua mimi. Life got better. Papiri yo mwera asomotinyo kane eririre ritukore 2025 na kabere mwaka kwechiri 2025 wirire byo mwanchi omuyo Getembe TV Ekeonga Chinsa Ikomi chengathire Nyaboga habira kariri kuri studio ya kabere nara kwanike buna chibiche na mare yingo ikachire asenchira ere yo wikirano abarai kurwa serikali anene mono serikali ya Kenya kwanza bakora wano mujumbe okitutu cha North omoske Jafeth Nyakundi mokonyi wo murai wense ya Kenya omoske professor from Kisii Kindiki umukonyo bene bo murai wense omoske Faruki Bet migosi ogamba oyore omo waziri wechisemi Kimani Chungwa oyore omurai wa barabange ase serikali omoske Silvana Sosoro oyore omo chief whip Aaron Cheruyoti omoske Oscar Sudi Donya Doris Aburi oyore muwakilishi wa baswatu kurase county ya Kisii Jerusha Momanyi korwa muwakilishi wa baswatu kure county ya Nyamira negati ya barai bari bayikirana amona barai bandi negati ya barai bari bayikirana ase kanisa ya Marani Parish egotoka ibunge ya kitutu cha North county ya Kisii bunenchira ya moyo gosanga emisa n'abakristo be kanisa ya Marani na magega ya nigo bachaka omoyega osadaka marum gose omochango boko yosira ase ekanisa yo kokwana kurwase kanisa yo nigo siasa cha rogongo na bayigo Chinsa ya Kenya cha bekiru cha bwatanse ase gati ya barai bari bakwanire babeire bakoyetogia serikali ya Kenya kwanza anene mono ase moski Kimani Chungwa atogire obomo guse na goteba mugusi tabugati bokabira na nigo ari omonto omyake gimahoro botero asembyo kama jamii ya Omugusi, nyinyi ni watu wakarimu, munakaribisha wageni, munaishi na wao vizuri, na la muhimu zaidi, nyinyi sio watu wa siasa za ukabila. Wengine wakasema wa Kisii ati kura yao ni kidogo, walikuwa wanafanywa hivi.
Kura yenu ni kidogo hivi, share yenu ni kidogo. Tukasema liwe liwalo, jamii ya Wakisii na jamii zingine Kenya ni Wakenya, ni walipa ushuru, wana haki ya maendeleo na kutumikiwa na serikali kama Wakenya wengine wote. Na ndio mliona tumesimama kidete, hata tukiwa viongozi kutoka Mlima Kenya. Tukasema hatutakubali mtu yeyote atutenganishe sisi na Wakenya wengine. Sababu kama jamii ya Omugusii, sisi jamii ya Mlima tumetapakaa Kenya na dunia mzima. Tawantaba kanyeku, tuwato buanjani, tuwate obomo. Abagusi tuwate obomo, and I'm very proud of that. Na kiaga toja bagusi abange iga gusi yaite mo kegoro totalera sa mo bunu mugusi. Ngamotole. Gotwara omusiasi ori okogera na into kweto gianga na into abagusi ntubwate getari omwana oyo ino orwetega iga tari magetutu ino okoro kumigocio gamba bana gakoe gwe serikali elinde tomotige nto mubwatesia tomorende tomotuserere arete binto ntokwanja tomubwatesi kabisa igolero igotwachaga asengencho yogosabera mono nande tete kwa kambi ya mono father lero kwa turandi buya naende kwa manyakoba egentege tangani ninganche tega asie kanisa asengencho yega asie kanisa na nyasaye na kinonyeri bageri nari nyorete igonche no monto sigete nyasaye naende nonye n'abakatoliki mumanyetenga chinga kichonsi mubwate mesangero kaya na ya ino naende kero mbwate ribaga ngochinde nacha area kabere kanisa ya Catholic ne kanisa egokini chisemi ase birengo bire igoro na inche gwetere kiombegeri kiane kia esio kenyuri nyaituga foundation moisonde nacha eskuru ya masakwe nkarwe bitabu asabana be skuru ekikere kerenge kemo nie kanisa ya Catholic asogo kini ebirengo byechisemi gusi Mwancho muri Getembe TV na baraya bange bare ase kanisa ya Marani Parish na oroboti oru Chinsa ibere na boyo Chinsa inyechio botko bwarero oyo minto ondigi na gendrete go kwaruari ganene na noche koronyora ase nchira ere yo wekirano woigo manyegatie chinkwana chira baraya bo babe bakobwato kane chira chiri banyara kurira abantu bense ya Kenya na boigo abantu abagusi abagima na togosika bosio kera chiskuri chigo chikoigoro ari tukorea ankyo erio aboro kiwa bachake tamu ya kabiri yo mwaka yo 2025 nigo bono abayibori baboriwe kwa abana babo chinga kichinyororo erio baikirana nabo yo kubaikiranira keregento kirabaganete kunenchira yamo yo kuba chinga kichinyo banyare gosoma nabo igo banyare goita amatemu aya nigo akwano korwa ekaniseri yange Lutheran ekero abare gusira ekaniseyo asabo iga basaba baboriwe wetanga korwa asabo tumikyo boywa marego yo gotinda nechisabo chire chimbe arobotiro sembyo abana kibakubira school mambi wanda sababa ibori ba make sure na abana ba kwetiri school challenges inchiro school fees lakini ntomanye tena serikali ye bantu tumachibesa na inde kipasa linchi yarwe kuna musimi wa ukabona musimi wa uyeri yo musimi wa kibagendi na rwete kipasa lichi yaye chichi school chetu Ibo we are appealing to the principals in the various schools. Bakoli kwere batira abana babere klasini ainde none egichinde chi county lotongo saba mugabana wikisi county muskisi barati nerari lisie chichege kwere kipasa lichiaye abana banyare bako bende school batiri na basere ibo tuwasabira abana magana maya nainde bantu bose bamenya no murembe ani yasako nyabantu sana tuomba waepuke na matumizi ya madawa ya kulevya, watilie maanani masomo na kumcha Mungu, maana kupitia masomo na kumcha Mungu watakuwa watu wa manufaa katika jamii
na familia zao katika. To welcome them back to school. To our kids, we want to ask that you put commitment and hard work in your work, because it's the hard work that pays. We want to say thank you so much, the government you have supported. We want still to request that you support our parents as they are coming, the national government through the CDF by provision of bursaries, the county governments by provision of bursaries, so that our kids can be able now to be in school. Otherwise, I want to wish all the stakeholders a nice second term and the remaining part of the year as we proceed with our studies. And may God bless you, give you journey mercies as the students travel back to our school. Na korwa sense miria siasa nigo mwaziri boborendi boime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen na omokonyi bomo governor ime county ya Machakos omoske Francis Mwangangi bakwanere siasa yense ya Kenya ase Mwangangi amochiri serikali ya Kenya kwanza na kogenda kumwakera umoraiwe kyamakirikya wa Ipo Stephen Kalonzo Musyoka ekoko na koteba nari na kirikeganeri eriogo chikorwanere kirokyo boraiwense ase obochori bure motuchinga kichecho nigo omoske Murkomen nabo aigirire serikali ya Kenya kwanza ase aborire omoske Francis Mwangangi komosemia Kalonzo na kumboria Kalonzo ase serikali ya Kenya kwanza kutoa maziwa mingi. Asanteni sana Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo mambo yote wana Senator CS, unajua ukiwa na Profesa Omolo mwalimu wangu msipofanya, unajua Kalonzo anakuja. Unajua umesikia mengi hapo, unaambiwa rais akuja, atakuja, sisi tunamkaribisha, ni rafiki yetu sana. Na unajua mimi na yeye ni rafiki. Lakini hii maneno msipofanya, unajua tunangoja. Na hii maneno iko mbali, ni karibu miaka miwili inakuja. Na hii maneno sasa sijui niseme nini, lakini usidanganye na hao watu. Unasikia hapa ati hapa kuna yule tunajua. The same way ukisimama hapa utasema hiyo hapa kuna yule tunajua kisiasa. Hatuwezi enda kando, tuko hapo. Akisema left tunaenda left kisiasa. Akisema tuende mbele tuna march mbele kisiasa. Na ukisema tuende nyuma tunaenda. So rais kwa sababu hata ni marafiki huko atakutane na huyo mlango mwingine hapa katikati na kuambia unadanganya. Mimi nataka tu nikuulize swali. Nini imezuia Kalonzo asikuje saa hii? Because kwa nini angoje ile apata potea ya huko mbele, na rais amemwambia hii ni broad based government, kuja ufanye hiyo yenye wewe unataka ufanye huko mbele saa hii. Sasa in case of waiting for him akuje siku nyingine, and he is my friend, wewe ambia yeye mlango iko wazi, akuje aingie ndani saa hii. Wacha ile nyingine tutapanga siku nyingine. Because saa hii ni service delivery, akuje ya saa hii. Ile maoni hapo nayo alete saa. Waziri wa wacheno imensi ya Kenya Moske Adendware nigaburia abantu bonse nabo yaba Kenya bonse kogenda kwirike no moroberere osha kokwana ekerekyo Moske Dware nigo amotiri tinyagitari nabo igo igatia barayi bari bagenda to guturubania umoroberere uyu osha na goteba ekero serikali rachikubanyora nigo baraba kwimokerwa getambukire getindikeri chiko isha haibagui. Tangu leo asubuhi milioni 21.7 wa Kenya wameregister SHA. Kila siku kati ya 40,000 mpaka 60,000 wa Kenya wanaregister bila kushawishiwa kupitia ile online platform. Wale ambao wanapinga SHA ni wale matapeli. Tumegundua ya kwamba kuna hospitali zingine wanasema za private, wanasema wako Moyale, lakini tukituma madaktari hawako Moyale na wanachukua pesa ya NHIF. Sasa hao ndio wanapinga sababu walikuwa wanapata pesa bure. And we will tell the country. Ekiombe kia borokia kia Kenya National Union of Teachers NAT
Koge kurawa na omurikio bo Hezbon Otieno nigo kiaborire serikali kobwatuka chibesa kuchia se chiskuru ana mono kero chiskuru chigo chikoigorwa ase etamu ya kabere ritkore angyo bunenchire yamo yokwene kyabuna etamu ya kabere ngosukere na boro kyangonyora bari ebintu birubuganeire kebagendereri amasomo abo kokwana ekirekyo nigo ekyombeki kyakwaneire okori kwa boro kya ase boigo ba dure ebirengerero igoro yo kori kwa boro kyo kogenderete ase chinsemo Kenya. To open schools next week on Monday. That is the coming week on Monday, on 29th. It is important that the government does not wait to release the capitation in the last minute or wait to give the capitation in the mid of second term or even as the term is coming to an end. It is important that the ministry now releases the 30% that is expected to be released in second term. Let them release it in good time before the schools open, and if there is any balances that were not released for first term, let them be released so that schools start on a good slate because of what we have in terms of transition. I know now students are going to start selecting the pathways that they are going to handle in grade 10. Schools need to be empowered to ensure that this work is done timely so that there are no delays and there are no frustrations from the heads of institution and the management of the schools. We want the MPs to stop misusing the environment of the presidential executive orders. Like, for example, those who are privileged to have been assisted by the president to have employment of teachers in their areas because of reasons, good reasons that the president maybe has made an observation about. If the president gives you an order, kindly an assistance through a presidential order, don't go shouting about it in a manner likely to suggest that you want political gain out of it, because you are jeopardizing the education sector. And others are even misusing the presidential order by selling what the president has in good heart extended to them. Don't sell these letters if you are given to assist those who need to be assisted in your constituency. Have proper consideration on the way in which you apply the letters. Don't interview teachers in your homes. Who are you to interview teachers in your homes in order to give letters? Mwanchomi wa Getembe TV wikaraga bunoto guchwekere mware w'Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yobwenge Chinsa nye ne Chinsa ibere cyo butuko bwarero ayamona yanda mangi na chiko gochira asenchira ire yobwekerano habira kariri nero koneka bina chibiche na marengo ikarachira asenchira ire yobwekerano Wilson Makoro cross omo nabo imanyiriro na nje Catherine Nyaboga to akoganire boreye borobia asemero buyonsi ya Getembe TV ekobwati atumura ne ditkore angi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon,
sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabati yiga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo mucurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone